Vinarija Brzica nalazi se u Erdutu, Erdutskom Podunavlju. Nalazimo se direktno na Dunavu, 80 metara iznad Dunava, a na nekih 160 metara nadmorske visine. Ono što mi volimo reći za svoju vinariju je da je vinarija sa najljepšim pogledom na Dunavu. Imamo jedan prekrasan panoramski pogled na Kopački rit, Baranju, Bačku. Imamo izuzetne uvjete za proizvodnju grožđa, preko 2000 sunčanih sati godišnje. Vinarija Brzica u Erdutu ima ukupno 6 hektara vinograda. Od tih 6 hektara vinograda imamo 1/3 bijeloga grožđa i 2/3 crnoga grožđa, ukupno 24.000 trsova. Od tih 24.000 trsova 9.000 je bijelo, a 15.000 crno grožđe. Isključivo proizvodimo vino od svoga vlastito proizvedenoga grožđa, ukupno negdje oko 30.000 litara ili 40.000 butelja. Vinariji Brzica je prije svega u interesu da proizvodimo visoko kvalitetna vina. Da bismo to uspjeli, mi moramo zapravo regulirati prinos grožđa po trsu, a to znači da kod crnih sorti on ne može biti veći od 1 kg, kilogram i 20. Da bismo to postigli, mi sada vršimo zelenu redukciju grožđa, što znači da onaj višak grozdova koji ne želimo da uđe do kraja u zriobu, njih naprosto skidamo i bacamo, a isto tako i one grozdove koji su dulji pinciramo, odnosno jedan dio toga grožđa, vršak toga grožđa odbacujemo. Sigurno se pitate zašto upravo kušati vina vinarije Brzica i kupiti vino iz vinarije Brzica. Pa evo nekoliko razloga po čemu smo mi različiti od svih drugih i zašto imamo argumente da vam upravo ponudimo naša vina. Vinarija Brzica je jedna mala butik vinarija, proizvodi svega 40.000 butelja, 2/3 crnog vina, 1/3 bijelog vina, znači mi smo pretežito proizvođači crnoga vina, za razliku od svih drugih vinara u našem kontinentalnom dijelu koji uglavnom proizvode bijela vina. Od bijelih vina znači proizvodimo graševinu i šardone. To su dva suha vina, svježa vina koja uglavnom prodajemo godinu za godinu. Proizvodimo ih u takozvanoj hladnoj fermentaciji i imaju jako lijep okus i jako lijepu aromu. Crna vina koja proizvodimo 3 crna vina, Cabernet Sauvignon, Merlot i Vranac i jedan Cuvée. Možemo reći da crna vina proizvodimo tradicionalnom metodom u takozvanoj otvorenoj fermentaciji, a pored toga sva crna vina odležavaju u ovim drvenim bačvama ovdje najmanje 1,5 godina. Prije nego što plasiramo crna vina na tržište, njih obavezno držimo na dozrijevanju u boci u podrumu još 24 mjeseca. To znači da crna vina prodajemo kad su stara najmanje 5 do 6 godina i kad imaju najveće bogatstvo okusa. Kod crnih vina proizvodimo još jedan Cuvée, to je kupaža 3 crna vina, Caberneta Sauvignona, Merlota i Vranca, po kojem smo jedinstveni na kontinentu, jer jedino u našoj vinariji možete naći ovo crno vino koje inače tradicionalno raste u južnim krajevima i u Primorju. Svaka vinarija ima svoj cilj, pa i naša vinarija ima svoj cilj. Mi ga volimo nazvati 3 u 1. Dakle, naš cilj u našoj vinariji je da budemo jedna mala butik vinarija kroz prepoznatljivu kvalitetu proizvodnje vina sa vlastitom vinskom publikom.